cumudul dah keselam. Kan long kemno sarai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Lo ayap tu meh. Memtip isu na. Iding buon Pak cakah sana mah. Atrai di pentip nai Kibriyo Syasar. Kibriyo le mentah ki thiet tamen yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Saya mah. Ini hari ni ada hak apa? Ini. Ya, ini ki khao yang dah kecil. Hadin lo yo jing tip bagadan ke jingklong mau bean de Kibriyo na kejela Assam hakawa Malidor kabarang hap apa uput sam jo kejela Meghalaya ka khasi Students Union narpo circle hapo ke jingelam upresiden upa Panwell Tongper baru general secretary upa Uni Muksor kila lap hidalade haka jingher jurip haka arpsatri urampang arja pendrio hau kruwa bala pha shakila pathai kubor ringkat bat ki video la ong bakaseng kala lap bakidan da ki spangut Kibriyo na kejela Assam ki baklong mau bean da ka penan kamru da ki po shlom bat penkit haki trok sa kejela Assam kat hadu ba kala pencap chikat day ya kemariang bat ekawa Malidor hakini kesengi ki dukat keseng kila pensange bat backrat ya ki nong klong mau bat ki nong nya trop bat ki nong trei ki badai na kejela Assam hakajing toket ka bapnya na ki nong trei ki badan hangta kila pla badai we ubreu blatip kerteng kum ulisu terang u badai ukarbi ubasa akasnong Malidor ha Meghalaya ubla aibor ban klong mau nakawa Malidor ka sengkala dawai ki bor badai kmi jongka GHEDC ya ka Tanat Forest and Environment ka Sarkar Jila bat kumju ya ki bor Sinchar District ban Tuklar Mardor kat kum ka an bat ban le persya kat kum ki kendon jongka an ya ki badan keti halor kani kakam hang ne ngiwan kum ke sunar pu circle hani aspot gilawan hang ni ka sunna cara Malidor riwar kabahap apa ke area jong sunong Malidor jong Meghalaya apa upusan jong Meghalaya marman nin man kisni la yo kata komplain nang trash nong kibasa marjan marpanong ne ki ang gadon kata jing yang mau bean hani hawa Malidor kabasa ke hadu kata ta kaba kila bankit hadu dagi spak trok kisni dah habang iwat jinti habang iwat niat nak keleng-keleng itip ba kane ka jinglek jengki jingklong mau bean jengki kalong kabam kebean markim sem la don kata environment clearance hakono hono department kabadi ban ai kata clearance bat anda ngilawan hani ngila isya dari khidmat ngila saki isya dari khidmat baka kawa kala jot ni kawa Malidor kabasa kalau kabasa ajing mentoy ki paiba ya ki briu ba ai umaiwa kala sapan julor da gede jingsa ti klong mau bean da jing don ki jong banu re banu badon hakni ceka badon ru hakanu kunu ke department ke bagi don da dp ini te ngina kalian kai su ini ngibu ke persak jur bat nginlek ru sakebor ki bahalor ban ai ki komplain kalau tadi laha lamanu ki bala ai kata ka farmi kata ka environment clearance dari kata ka bor ini ki nong klong mau nomor hang ni la don dak spamut ki lebor keju dagi peutli ki trok pekit ki mau te ngina kalian keseng ibu kejing persak jur namar ngitip bakani gede ceka bahap pura hapok ke jelam Meghalaya jengi bat hakni ke ceka ngitip ru bakal ade ru kerja ceka jong distrik usul ke baga distrik usul kal ju ai ru ikiti land holding ya kini ki rusmet ke ceka rusmet te ngi perem jur ya kini kejing lek ni ki riusim kabu ban mentoy simet klem dayak kat kum kaan tena kalian ke su ngi sabu e jing komplain sak bahalor wat saju jong GC wat saju jong DFO wat saju ya mining geology department ru ngila bandit sak bahalor ada kini ke jikam bean jeki hang ne kem trekam ngin salek di kebatang bat ngin salek ru ngin sawat ru kai ru bat ngila tip ru mano gi badang keti hang ne lada ka sak kam ngi man penpau kerting jong kita ngila man penpau
Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time. Skoda.